Dobrodošli ljudi u prvi video na ovom kanalu. Ja sam Milišković 16 i danas igramo gameplay. Kao i što je ime nalaže, tako. Ok, danas igramo Roblox. Imam skin kao Serbian. I ovo je water park. I ovdje ima raznoraznih ovoga. Evo sad da mu ubijaš, ne mogu sad ni kako se zove. Tabogana. Ako mogu da se ne zovu tabogani. I možemo da krenemo. Evo vidite, to je taj bazen čuveni. Da. Ovo je zapravo i mnogo dobra igrica. Imate dosta stvari da radite. Ajde, prvo ćemo da se presvučemo. Možemo i da se presvučemo. Da budemo skroz drugi lik. Samo meni neće da se učita. Šta? Ovo mora da se kupi? Pre nije bilo tako. Dobro, nema veze, jednako sam lepo ovako. Ok, idemo gore. Ajde, sad ćemo da skačemo davde. Idemo. Pazite ljudi, ja skačem. Huaj! Pum! Pro. Ajde, idemo gore. Mislim da tamo može nešto da se kupi. Mislim da može. Ajde da vidimo. Ajde. Uzet ćemo Ice Tea. Pro. Reklama. Uiii. Lepo. Mislim da i tamo isto može nešto da se kupi. Sad ću da vidimo. Znači nije da se uzme pošto... Oh. Hi there. Can you share with me? Sure. Šta da znam, cheeseburger, kafu ili pizzu? Cheeseburger. Jej, imam cheeseburger. Profesionalno. Mogu se najedim. Ne, pao sam ovdje. Dobro, ja bar znam foru kako mogu da se popnem i vratim gore. A većina bi restartovala sve. Samo da... Tak. Kako se to ovdje izvede? Čekaj, sad ću ja to nađem. Nije to problem. Valjda. Nije problem, valjda. Problem je. Baš me zanima da li mogu ovdje. Jer sad ćemo to da saznam. Može, ide. Vratio sam se. Jej, vratio sam se uspešno. Ok, ovdje ima kao neke sobe, neki stanovi. Ajde da vidimo. Ovdje. Ok. Čekaj, da li moga ima? Ima terasa! Lijepo. I da može se spava. Bleja. Pa dobro. Lepo, lepo. Sada je izlaz. Evo da. Ići ćemo
na neke tobogane. Pošto ih ima mnogo. Sad će da idemo. Da ih isprobamo, pa znacimo navoda. Mislim da znam zašto znacimo navoda, nema veze. Ajde idemo prečicom. Jako li prečica. Ima tamo neki kao teleport, kao lift. Sad ne znam tačno šta je. Sad ću proširiti ovdje. Teleport. Ok. Znam jednu foru. Ja smo igrali baš davno. I znam da idemo dole. Mislim možete vi naravno lepo medaju vi nam ovaj, to je duže. I ovdje isto. Tako. Isto možete lepo ovim kao stepenicama. I ovdje imate tobogane. Ajde ćemo ovi žuti nekako mrava. Ne mogu da padem još. Uhu! Lepo! Cool. Ima ovdje neke nešto ovdje ide. Zašto je stao? Ajde da vidimo. Ima kao 2. Ajde ići ćemo na ovaj. Ok. Idemo ovdje. Da vidimo ovdje nešto. Šta ima ovdje? O, zapisam. Dobro, ovo je baš dugo. Ima... What the fuck is hap? Šta je bro? Dobro, ide. Idemo. Woohoo, kako je ovo zabavno! What? Jesus! Šta se desilo? Šta se desilo? Nemam pojma! What the fuck? What? Cool, zaraz. Dobro. Još malo pa ćemo prekidati da ne bude baš nešto dugo. Da ne traje pola sata. Mada neću to traje. Šta je ovo? Beži. Lepo. Sad samo da nađem gdje sam bio oni prošli put. Evo ga tamo. Ajde idemo kroz vodu. Tako. Wow. Vjerojatno čujete ovu reklamu. Šustar. No reklama. Jelen pivo. Dobro, ajde sad će da idemo ovdje. Ovdje... Šta? Ima još? Dobro, ajde. Još! Pa koliko će ovo da traje? Ovo ima ja do 5. Ima 3. Pak. Wow, ima ovo. Pa koliko ih ima ovdje? Dobro, ajde, idemo. What? Zapisim. Ajde idemo ovdje. Ok. Ovako jedna... A ne! Pa sad moram opet da se penjem. A me toj. Dobro, ajde. Ovako možete brže da se penjete. Možete brže da stignete kad se penjete ovako. Mislim da ovo samo ima na ove igrici. Ok. O, parkour! Parkour! Ja nisam probao parkour. Wow. Wow, bravo ja.
Ok. Šta bi mogli? Gdje bi još mogli da idemo? Beži bre. Ovdje smo kupili, ajde da bi uzmemo malo iced tea. Bravo. Cheeseburger. Bravo. Da vidim. Ok, ne. Možda i. Ne pojma. Dobro, snimali smo duže od 10 minuta. Dobro. What the fuck? Pa sad ne znam šta bi još mogli da radimo. Ajde da obiđemo se, ono baš sve. Čekaj, ima oko ovdje s neke stepenice. Čekaj, gdje je ono gdje smo bili? Eno. Neću da idem ovdje. Što? Šta je? Dobro, ovdje za bleju. Bleja. Dobro, lepo. Ne. Šta bre? Ajde. Znate da smo vidjeli gdje ima ona još. Ima ovdje, pa oni tamo. Ono što se penje ono, u krug. Što ima one stepenice. Znači ima ovdje, pa smo vidjeli da ima i tamo. Što može da se vidi. Pa ajde sad idemo tamo. Evo ga. Sad ja ne znam gdje je. A, to je ono. Aha. Ja sam mislio da je neki novi. Dobro. Ima tamo. Mislim da je to... Da ne. O, ima ovaj tobogan. Prelepo. Dobro, lepo. Dobro. Možda ćemo da još malo da prekinemo epizodu. Možda baš sad. Ajde još malo ćemo. Ne znam šta bi mogli da radim. Nema nešto baš posebno. Ajde, ja ću prekinuti epizodu. Dobro ljudi, nadam se da vam se svidjelo. Ako jeste, znate šta treba da se radi. Što vjerojatno možete da zaključite što svi kažu. Naravno like, share i subscribe. Podijelite se sa svojim prijateljima da vide, da komentarišu. I tako. I za kraj ćemo da skočimo. Pozdrav!